Hello, Leute, no bon, sabin si bay. Tu ni ko na velin ken lim kin ve de la Youutbema Adsense hi hen khanin I pi bol bam te la YouTube khat be monetize ko identity verification lo ji hama di monetize hong chi a hi tiang la khon a hello dinga chu mi ikido lo la upai lo hin mi do tiang la ken khat chun ama chu double AdSense a hin hon pi leo accept hi ji lo ya chu AdSense chu EP problem ham iti ineileh a first a chu identity verification lo ji hama chu problem umai la identity verifiable a hele problem chu solve hi jeng ding hin lak hen khat chu ni pi bol ta bam tele hi che AdSense hi thelo tan te vin hi chi min ma chun AdSense account a chum khat I hon pi ki no hele ama a chu account ni umta monetize thei ta lo ama mina chu thei ta lo ti he o min ya chu AdSense account ki ti hi Youutbema khat se bo ki nei the double ki nei the lo double na nei no ma hele na nu min ham na pa min ham na u min ham na so pi min ham na ji min hama na ki hon ding hi chi chu ama ho chun bank account pan card ti ho amino ki to che na ane yu nga hen chi chu hi le ama ho mina na ki hon the hen hi chun double nei ding na ti le na in sung mi azu a ka sei ho a chu na ki hon the ai lo le nang man na ta sen thei dol ho khat mina na ki hon the ama chun AdSense account anei lo mi a hi nga hi ti chu iga 17 a hi lo a hi le mi phabe pin AdSense kho khat ve hong hi mo ting le monetize na chi a khat ve a hi mo ting le khon hi chi AdSense kho double a hong nom jivin I hong kha jivin hi a chu boi na I to lo jivin boi na chunga boi na ki sim be jivin hi chi chu hi lo din a hi ti chu iga sei thau hin tin yam te na bol kha ta jong le nang man Gmail a tha ham alui a tha pa chu ti te alui pa chu le YouTube to connect hi je chun a tha no hon do pa chu nang man Chroma ko na lu na hi chi Gmail la chu na lu ding a tha no hon pa chu na lu na nang man hi chi AdSense chu close na bol ding ham a hi lo le hi chi Gmail chu delete na bol ding ham kha zo hi in na su theng ding chu jo teng la langa problem pa chu identity verification problem hele identity verify na ki bol le ki chai je nge reuse content ji a demonetize hele nang man mi a naman hom video o ma le so chu ne delete le reapply option hong teng le apply na bol le monetize ki jeng ding he ti thu chu iga se hin ten hi chan chu yan lang a chom langa I sei theu chu pha iti wa le long se nen share na bol le tana ka ke pa